kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoyina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye ukubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Hayi ke bafethu, today ngo-3 o'clock ntambama Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates. Bafethu ke i-starting lineup ke seyiphumile ke njengamanje ngizokwethulela ke i-starting lineup esebhakabhaka okuyisona esobe ke silibophele kuyona ke le game. Emapalini ke sinaye ke uSipho China, bese kuthi ke ku backline i-right back uyena ke uBandile Shando, bese kuthi ke i-left back kube uPaseka Mako, bese kuthi ke i-center backs nama center back awu-2 yokuqala uThaphelo Xoke, bese kuthi ke esibili kube uMbekezeli Mbokazi, bese kuthi ke laphana ke eswini sinama central midfielder awu-2 eyokuqala uMakhehleni Makhawula, bese kuthi ke esibili kube uyena ke uTalente Mbatha, then attacking midfielder egudla ngala ka left kube uDion Hotto, bese kuthi ke i-right winger kube uyena ke uMohau Nkoda, bese kuthi ke i-left winger kube uRelebohile Mofokeng, then ke umuntu ke esikala ngaye kube uyena ke u-Evidence wakamahopa. Engicabanga ukuthi ke starting lineup esihle kakhulu lesi ke esisetshenziswa yona ke i-Orlando Pirates. Then ke ama-substitutes iwona ke engizowafaka la njengamanje ngemumva, bese ngilandela ngaso ke starting lineup ke naso ke se-Kaizer Chiefs okuyisona ke ezosebenzisa kuyona ke leSoweto Derby. Make sure ukuthi like i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane egamini, umdlalo usuphakathi. Mangena igoli ngizofika ngizokwenza i-video, ngizokuvezela ke i-clip yalelo goal. So make sure ukuthi uma ungasubscribile uyasubscribe kwi-channel. Okwamanje ake ngithi ke nje bye bye.